cestou do Meridy sme sa stavili pri mori, pri Mexickom zálive. No ako? Dobrá je? Vodička, no, poď sa zmočiť. Poď sa troška vyšľapkať. Fantastický a biely piesok. Tak zdravím z Mexického zálivu. Dobre, ďakujem. Pekné mušličky, tu je vzorka, ukazujem. Čvachtáme sa v Mexickom zálive a zbierame mušle. Príjma, pečie Dunaj ako u nás na prelome júla a augusta v najbližšom lete. Vodička je príjemne teplá a zdravím na krávnu severný pol. Ďaká. To je Mexický záliv. Toto je Mexický záliv. Ušmál. Uvidíte v tom Tulumu, tam na tom pobřeží opravdu je vám hodně je tady taky docela chytrají, protože asi pokud tím to nezůstane v ruce a používají se jako místo kuřat. Leguáni maso se pravidelně tady kýří. Tak, toto je Ušmal, kúzelníková pyramída. Ešte si dám zoom tam hore. Tohle za náma je vlastně, ano. Čakmol. Ne, Čakmol. Čak 2. Oči, nos a ústa. Když se projde právě to, co jsem říkal, když se projde to předem, tak se dojde do toho lžiště. No, půjdeme tím páskem. A ten jeden má utržený otec do samohu. Už keď sa toto skončí, ideme do chrámu Jeptišek. No, toto je kláštor Mníšok. Meter a pol. Také malé miestnostky. Táto vyzerá troška väčšia ako tam, čo som naberala. No, toto je také téčko. Lotové ihrisko.
whole game was about helping the sun, represented by the ball, to go through the wind. It's like helping it in its path in the horizon. Okay? You will say today, how is it that you believe that the ball To je Jaguari trón. A toto je palác. Okay. Tam je Hanúka. De rebote, ¿qué? Sí, ya te caché. Pero que pasa que venía Only 1/7 on the upper part, and on the side Ja. we have Starozda. 1, 2, 4, 6. So this is really to see with war, with wind. I will complete the explanation. Number 6. Number 3 is the 1, 2, 3, 5, 6, 7. 3 is the underworld, our world, heaven, or birth, death, and rebirth. Three Is rebirth, death, and rebirth. Or the underworld, our world, and heaven. 6 is double of 3, but they, No, and 7 is the magic of all alcoholism. Odtiaľ to je krásny pohľad na tých kúzelníkov. odtiaľ to je krásny pohľad na teba. Počkaj, ja idem tak sa tam prejsť a dobre ma zoberieš do záberu. Zdravím z Ušmalu a idem si vychutnať pohľad na kúzelníkovú pyramídu. Dobre, tak Môžete ísť so mnou, pán režisér. ja som len obyčajný, drobný kameraman. Dúfam, že mi tú kabelku nikto neuchvátne. Ja ti ju pre istotu vezmem.